ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 26 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare byo gucungera umutekano tugiye tigira intangere ngaha mu bumanuko bwa Kivu, aho bikomeje kugenda bigaragara ko FARDC ndetse na FDNB bahinduye ingamba zikomeye zo gucunga umutekano ngaha. Turababwira ingamba zikomeye zo gukumira icyerekezo cy'umutwe wa M23 washakaga kwinjira mu karere ka muri aka gace hifashishwa amahera akomeye yo guca muri Ruzizi, bikaba rero bivumbuwe bageze mu misozi yegereye Ibijombo na Minembwe, aho rero hari abafashwe batanze amakuru. Aka gace ka Uvira ni kamwe mu gafite agaciro gakomeye ka strategie militaire bagaragara muri zone tampo. Aka ni agace bigaragara ko umutekano wako ushobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi mu gihe utakitabwaho. Kubera iyo mpamvu ibikorwa byose by'umutekano bikaba biri kugenda bigaragara muri aka gace. Hahise hakorwa dispositif de défense, ibikoresho ndetse n'ingamba zikomeye z'ubwirinzi, mu gihe kandi hari ingamba nshya zikaze za gisirikare ziri gukoreshwa ahangaha, harimo mise en place des checkpoints, aho rero hashyizwe ibice bitandukanye bikaba byashyizwemo ibijyanye n'abasirikare basaka. Turabwira ko mu gisagara cya Uvira inzira nyinshi zinjira cyangwa se zisohoka ahantu hashyizwe ahantu bacekingira, ahantu rero hashyizwe za bariyeri. Aha rero hagenzurwa ndetse baragenzura imodoka, magare ndetse n'abanyamaguru. Ibiro bikaba bizakozwe mu rwego rwo gukumira abacengezi bizasarangwa bashobora kwinjira muri ibi bice, nk'uko rero amakuru abigaragaza atugezeho. Kandi andi makuru ahari agaragaza ko hari gukorwa patrouille mixte kuri uyu mugoroba hagati ya FARDC na FDNB. Ingabo zombi zasabye ko hagomba gushyirwaho patrouille mixte, amarondo y'ingabo zivanze zigizwe n'abasirikare ba FDNB na FARDC. Izi patrouille ziri kugenda mu duce twose tw'igisagara cya Uvira dutuwe ndetse n'utudatuwe. Ni mu gihe kandi bakoze mise en route des unités spéciales, aho abasirikare bo mu rwego rwa force spéciale ingabo z'indobanure za FARDC na FDNB bashyizwe ku murongo wo hejuru, ibyo bise arte, bigamije kwitegura mu gihe haba habonetse infiltration cyangwa kwinjira rwihishwa, ibizwi nka attaque encre cyangwa se igitero gitunguranye cyaturuka mu bice bitandukanye. Nk'uko rero bivugwa kandi byemezwa, FDNB iri gukoresha ibikoresho byayo birimo drone de reconnaissance ndetse n'ibindi bikoresho byagiye bishyirwa ku mihanda birimo za kamera, kugira ngo bashe kumenya binjira mu bice bitandukanye, kugira ngo umutekano ucungwe mu gitigiri ntangere. Ku isaha saa 12 z'uyu mugoroba abatuye Uvira bari bugarijwe ndetse bari no kugenda babona ko abasirikare ari benshi mu mihanda. Byagaragaraga ko ari ville Aita de Arte, umujyi uri mu bihe bidasanzwe ibyo kwitegura ndetse no gucungira umutekano ku gitigiri intangere. Abasirikare ba FARDC bari bafite arme lourde, intwaro zikomeye harimo za mitaraye, imbunda nini zirasa ku muvuduko mwinshi, obuseyer, ndetse biravuga ko FDNB yibanze ku bikorwa bya contre-infiltration, gukumira abacengezi mu gice. Bikaba rero by'umwihariko byagaragaye cyane mu bice byitwa Kalundu, kuko byerekanwa ko bishobora kuba bizakorohera M23 kwinjira muri ibi bice bitewe n'imiterere yaha. Amakuru dufite arakomeza avuga ko hakozwe kandi contrôle de identité, aho rero bari gusuzuma ibyangombwa by'abagenda ndetse n'abatembera muri ibi bice kugira ngo bamenyekane ikibagenza. Uko rero amakuru ahari abigaragaza, ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 26 FDNB mu gisagara cya Uvira iri kugenda ikaza umutekano ku rwego rwo hejuru, aho ingabo za FARDC na FDNB zari zifite gahunda imwe yo kurinda no gukumira ibitero bishobora kwibasira uyu mujyi binyuze mu gukaza amarondo, gusuzuma abinjira n'abasohoka no gukoresha ikoranabuhanga rya drone. Banywanyi rero tugiye kwinjira mu makuru akomeye, turebe no mu bindi bice uko bihagaze. Turaza
kandi no kurebera hamwe ibijyanye n'ibiriko biratangazwa ku ruhando mpuzamahanga. Turebe ibyo mu Rwanda batangaza ku bijyanye n'ibibazo byo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho rero perezida yagize icyo atangaza ku bimaze iminsi bivugwa muri aka karere. Banywanyi, muze tubane kuri iyi paji ikomeye yanditseho amakuru akomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, akaba ariyo makuru tubagezaho. Reka duhere mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, tubabwire ko guverineri uyoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwa Etat de Siege General Major Evariste Kakule Somo ari mu bihe bitamworoheye kandi bikomeye kubera amikoro make, ibintu avuga ko bizatangiye kumugiraho ingaruka zirimo no gukoma mu nkokora ibijyanye n'inshingano ze nk'uko bitangazwa. Uyu muyobozi washyizwe ku buyobozi mu gihe intara ye yari isumbirijwe n'ibibazo by'intambara ndetse n'umutekano muke, amaze igihe ahabwa ibyo leta ya Kinshasa imugomba kugira ngo ashobore kubahiriza inshingano ze, birimo umushahara, amafaranga nkenerwa ya buri munsi agenewe gukorwa mu bikorwa byo kugira ngo ayobore iyi ntara. Ibi byatumye ibintu biba bibi cyane, dore ko nta ntara ya Kivu y'Amajyaruguru dore ko kuri ubu intara ya Kivu y'Amajyaruguru kuri ubu isanzwe itorohewe n'ibibazo by'intambara, cyane cyane guhungabana k'umutekano bitewe n'uko umujyi wa Goma ugenzurwa n'igisirikare cya M23. Kuri ubu umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ukaba ukomeye mu bijyanye n'ubukungu. Kuri ubu rero ibikorwa bya leta byose byamaze kuvanwamo, abaturage bari mu maboko y'ubutegetsi bw'izasarambwe, byatumye rero intara igera ku rwego rwo gucika intege, none n'amikoro asanzwe yo gufasha abayobozi n'abakozi ba leta akaba atari kuboneka nk'uko bitangazwa. General Kakule Somo abonye uko ibintu bikomeje kumugora, yahisemo kwegera minisitiri w'intebe kugira ngo amusabe ko yamufasha mu buryo bwihuse, akamukorera ubuvugizi cyangwa akamugira inama y'icyo yabasha gukora, bitewe n'uko we ngo atakibona aho ahera mu gukomeza gukorera akazi yashinzwe abaturage. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo ngo hagiye kuvugururwa urutonde rushya rw'abakozi ba leta bari mu kazi, hagamijwe gukuramo abadafite akazi bazwi cyangwa se bakomeje guhabwa imishahara mu buryo budasobanutse. Indi migambi iri ku meza ni ukugaragaza iby'agateganyo amafaranga yahabwaga inteko nshingamategeko y'intara kugira ngo ako gashoro gato kaboneke kazahere ku bikenewe cyane. Ibi byose rero bikaba bigaragaza uburyo inzego z'ubuyobozi kuri ubu zikorera mu buhungiro muri Kivu y'Amajyaruguru ziri mu rwikekwe rurenze urugero, aho intambara ikomeje kumunga ubukungu n'imibereho y'abaturage. Nanone kandi amafaranga ya leta agakomeza kugenda aba ikibazo gikomeye. Ni ishusho ikomeye y'uko intara ikomeje gusenyuka mu buryo bwose, haba mu mutekano, mu bukungu ndetse no mu micungire y'ubutegetsi bwayo bw'imbere, nk'uko rero benshi mu bamaze iminsi bakurikirana iby'aya makuru bakomeza kugenda babitangaza. Bikaba rero ibi ari ibiri kuba mu gihe n'ubundi hari andi makuru akomeje kugenda avugwa arebana n'ibikomeje kugenda biba, aho rero turi buze kujya mu butabera tukarebera hamwe inkuru nayo ihari ivuga ibijyanye n'abasirikare ba FARDC bakomeje nabo kugenda bahatwa ibibazo, ndetse abandi bakaba bakomeje kugenda batabwa muri yombi ndetse bakanagezwa imbere y'inkiko nk'uko amakuru dufite hano abigaragaza. Akaba rero ari amakuru agaragaza ibiri kugenda bibera mu bice bitandukanye. Reka tubabwire ko abasirikare ba FARDC bashinjwa ibyaha bikomeye byo kugerageza kuba bakora kisekedi ku butegetsi, bakatiwe cyangwa se basabiwe imyaka 15 ku munsi w'ejo kuwa mbere ku igenekerezo rya 25 Myandagaro. Ubushinjacyaha bwasabiye ibihano bikomeye abayobozi bakuru b'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baregwa kuba barateguye umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi. Nk'uko rero bigaragara ni mu iburanishwa mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwabereye mu ruhame muri gereza Ndoro. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bukaba bwarasabiye imyaka 15 y'igifungo no kwirukanwa kuri abo ofisiye barindwi barimo Brigadier General Erikson Bahati, Lieutenant Colonel Gervais Marangi,
Major General Paruku Jean-Marie Kasereka, Philippe Mambaro n'abariyetena barimo Kakure na David Rusenge. Ubushinjacyaha kandi bwasabiye igifungo kigabanyije cy'imyaka 3 ba koroneri barimo Colonel André Jean Nyenze na Alphonse Kasereka kubera bafashije ubutabera nk'uko inkuru yanditswe na Radio Okapi ikomeza ibivuga. Icyakora ubushinjacyaha bwasabye ko abandi baregwa bagirwa abere, bavuga ko ibyo baregwa bidafite ishingiro ndetse bidafite n'ibimenyetso bihagije. Ibirego bizatangiye mu kwezi kwa kane ubwo abasirikare bakuru 40 bafatirwaga amashusho muri hoteli iherereye ahitwa Bandarungwa i Kinshasa, batangaza ko ubutegetsi buriho bwarangiye kandi batangaza ko ubutegetsi bwafashwe. Iyi video yakwirakwijwe cyane yatumye bafatwa, abandi batangira gukurikiranwa n'ubutabera. Uko rero bigaragara bakaba rero bakurikiranweho ibi byaha kandi bikavuga ko bashobora kuba bafite amanyanga bakoze ashobora kuba yanateza ibyago bikomeye muri aka karere. Dukomeje na page y'amakuru, reka tuje Uvira tubabwira ibyo abaturage bavuga kuri Wazalendo. Uko rero bivugwa, umwe mu baturage uherereye muri Uvira aho Wazalendo ikomeje gukorera ubugome ndengakamere ku baturage nk'uko babivuga mu bice bigituwemo n'abanyamurenge, aragaragaza ko batishimiye ibiri kuba, nubwo rero bitazwi niba ibyo avuga ari ukuri. Akaba ari amakuru akomeye akomeje kugenda agarukwaho ku ngingo irebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tujye ku makuru akomeye arebana n'ububanyi n'amakungu, tubabwira ibyatangajwe aho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko igisirikare cy'u Rwanda kidashobora ibibi gishinjwa n'uburasirazuba bwa Kongo, kuko iyo kiza kuba kibikora kiba cyarishe abacanshuro b'abanyamahanga bahawe inzira mu Rwanda bavuye muri Kongo bagataha iwabo. Ni ijambo yabwiye abasirikare n'abapolisi n'abacungagereza bagera ku 600 bari barangije amahugurwa mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ku uwo munsi wa mbere Paul Kagame yavuze ko mu myaka 31 ishize nta myaka 5 ishira hatabaye icyugariza u Rwanda, ko ibyo byugariza u Rwanda bituruka ahandi. U Rwanda rushinjwa gufasha umutwe wa M23 wafashe ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo no mu nkengero ingabo, ndetse u Rwanda rushinjwa kohereza ingabo ibihumbi zo gufasha inyeshyamba M23. Ibyo Kinshasa yise ubushotoranyi kandi kavuga ko yatewe n'u Rwanda. Kuri ubu Paul Kagame yabwiye abo basirikare ati ntabwo RDF igisirikare cy'u Rwanda ibayeho ari ugushotora, ntabwo dushotorana, nubwo muri uyu mwuga wa RDF harimo kurwana intambara, kurasana, kandi kurasana bivuze ko harimo abapfa, harimo abakomereka, ariko ntabwo intego ari ukwica cyangwa gukomeretsanya, keretse iyo abandi batumva u Rwanda, badakunda u Rwanda, badashaka u Rwanda, bateje intambara ku Rwanda. Icyo gihe intambara irarwanwa kandi tugomba kuyirwana tugira ngo tuyitsinde. Imbere y'ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo, ubutegetsi bw'u Rwanda bwavugaga ko u Rwanda rwafashe ingamba zo kwirinda no kurinda imbibi zarwo. Perezida Kagame we yumvikanishije ko igisirikare cy'u Rwanda cyarwanye intambara. Yavuze ko ahereye kuri bimwe mu byavuzwe mu myaka ishize na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Tshisekedi yavuze ko agomba gukuraho cyangwa gufasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndayishimiye avugira i Kinshasa abwira urubyiruko ko ari ngombwa gukomeza urugamba kugeza abaturage b'u Rwanda nabo nyine batangiye kosa igitutu, amagambo yarakaje ubutegetsi bw'u Rwanda. Yavuze abo bategetsi mu mazina. Kagame yagize ati nk'abo basakuje cyane bakavuga ko bagomba kugirira u Rwanda nabi, barimo abakuru b'ibihugu, sinabinyura iruhande, ariko si ndi buvuge byose. Niho natangiriye mbashimira kubera babonye ko kugira nabo u Rwanda bitoroshye, wenda nibamara kuruhuka nyuma y'imyaka 5 bazongera bagerageze, ariko bizaba nka kwa kundi cyangwa birusho kuba bibi kuko bashoje intambara. Nibyo RDF ishinzwe.
kagana ku musozo. Kuri iki kibazo yagize ati ntabwo turi abagashoza ntambara rwose, ariko kuba barwana intambara byo turi byo biterwa n'aho tuyirwanira nuko yaje n'ibitureba muri iyo ntambara. Perezida Paul Kagame yanenze raporo zimaze iminsi zikorwa zivuga ku bwicanyi n'ibindi bikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu bishinjwa inyeshyamba za M23 bavuga ko zifashwa na RDF. Yavuze ko ibyo bikorwa RDF itabikora. Ati muribuka ko abantu bamwe abanyuza aha abacanshuro n'abandi bagaherekezwa bakabaha ibye ngo batahe iwabo neza amahoro. Ni RDF yabikoze. RDF y'inyicanyi iba yarabishe. Niko byagenze se. Yongeraho ati hanyuma se ubwo ujya gushinja RDF ngo niyo ikora ibintu byose bibi burasirazuba bwa Kongo yabihera he? Kandi bakabikora ari interahamwe, ari Wazalendo, ari leta iriho ya Kongo. Ibyo bakora byo yakoze bibi biragaragarira buri wese, byatumye impunzi zivamo zikaza hano abandi bakicwa. Uyu munsi abantu bari kwicwa, ibyo ntabwo bajya babivuga, ntaho njyewe njya mbona babivuga byandikwa. Perezida Paul Kagame avuga ko ibyo bikorwa kubera impamvu no ko baba bashaka ko ariko biboneka ku kibazo cyose cya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo n'u Rwanda. Ntabwo ari interahamwe, ntabwo ari Wazalendo, ntabwo ari leta. Raporo zitandukanye zishinja urwo ruhande rwa leta FDLR na Wazalendo bikora ibibi bitandukanye birimo ubwicanyi ku baturage mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Paul Kagame yavuze ko ubu hari izindi ntambara, izo yise iby'abanyamakuru byitwa Human Rights Watch, intambara zihindura isura bakitwa icyo atari cyo, bakatwitirira icyo tutakoze. Urugamba rwo guharabika urwo nirwo rusa nkaho rugezweho kuri twe. Akaba rero ari ibyo yatangaje agaragaza ibibazo bikomeye biri kugenda byibonekeza kuri iyi ngingo ikomeye imaze iminsi iri kugenda igarukaho cyane, ndetse bikaba bihura neza n'ibimaze iminsi bigenda bigaragara. Aho rero kugeza ubu ngubu M23 yo iri gushinja leta gukoresha abandi bacanshuro mu mirwano irimo kuvugwa. Umutwe rero wa FC urashinja uruhande rw'ingabo za leta gukoresha abacanshuro b'abanyamahanga mu bitero zabaye mu cyumweru gishize, aho bavuga ko bateye uduce dutuwe n'abaturage ahitwa Kadasomwa no mu nkengero zaho muri teritwari ya Karihe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ntacyo ruravuga kuri ibirego bya M23. BBC yabajije umuvugizi w'igisirikare kuri ibyo birego byo gukoresha abacanshuro, ntacyo yigeze asubiza. Imirwano hagati y'impande zombi yavuzwe ku wa gatandatu w'indwi iheze mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, aho amakuru atandukanye yemezaga ko yatumye benshi bava mu zabo barahunga. Mu itangazo Lawrence Kanyuka uvugira umutwe wa FC yavuze ko ibitero byo mu ndwi iheze ikadasomwa byateye kubura ubuzima bw'abantu batari bake no guhunga kw'abantu benshi bahunze ibisasu byaraswaga na za drone. Mu gihe gishize uruhande rwa leta rwakoresheje abacanshuro b'i Burayi baje guhabwa inzira banyuze mu Rwanda basubira iyo baje baturuka. Kanyuka ashinja abo bacanshuro bashya ubwicanyi, avuga ko kuri iyi nshuro batazataha mu mahoro. Igisirikare cy'u Rwanda nacyo gishinja, kikaba rero igisirikare cy'u Rwanda kuri ubu nk'uko twari twabivuze haruguru gishinjwa n'imiryango mpuzamahanga gufasha uyu mutwe, nubwo babihakana ndetse n'ababishinja nabo bakaba batarigeze berekana ibimenyetso bigaragaza ukuri kw'ibivugwa. Imirwano ikomeye kandi yavuzwe ku wa gatandatu muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, naho yateye abantu benshi guhunga nk'uko bivugwa na radio RFI. Imirwano yo ku wa gatandatu bivugwa ko yatumye umutwe M23 ufata agace k'imisozi miremire kahitwa Rugumba kari mu ntera ya kilometero zirenga 80 uvuye muri Uvira
Pierre Mushela umwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze mu gisagara cya Uvira yabwiye BBC ko imirwano yo kuwa gatandatu yatumye abantu benshi bava mu duce twahitwa Rubumba n'ahitwa Kajoka berekeza hano Uvira. Uyu Mushela yemeza ko amakuru bafite ari uko M23 yafashe aka gace ka Rubumba. Amakuru yemezwa nanone kandi na bimwe mu binyamakuru bya leta. Kugeza ubu uruhande rwa M23 ntacyo ruratangaza kuri ibi ngibi. Impande zombi mu kwezi gushize zasinye amahame yo kurangiza intambara mu biganiro biganisha ku mahoro y'Doha. Ibi biganiro byagombaga kugera ku masezerano y'amahoro ku igenekerezo rya 18 Myandagara, ariko iyo ntabwo yagezweho. Nubwo impande zombi zizasubira Doha, hagati impande zombi zikomeza gushinjanya gutangiza imirwano. Ni nuko dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye sityo ndasabone dukomeze kubana ngaha twibanda cyane ku nkuru zikomeye zirebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.